Kitabu cha Amosi mliangoni wa 8. Kikahana cha matunda gavuri. Kaga ndo arigona sabu Bwana Mlungu. Lola, naona kikahana cha matunda gavuri. Bwana kinuza kiamba. Amosi unaonani? Nikimwamba naona kikahana cha matunda gavuri. Bwana kinamba. Mwisho watonge zilulu za fikira. Na mesindaone ramba zikaeri. Siku hiyo kiriro kindahala hatoa maira za hekaluni. Nyufuzi ndagwago tandala kila hatu. Nyamalanizi mana Bwana Mlungu hazanena. Sirikizani ni muhenzao kwa akele siratsoi. Na kuangamiza kiakeza insi. Muhenda kuamba. Usiku ya kuzungwa kwa mwezi igomarini fukaguza msere. Na sabote igomarini fukavugula ngano. Fuale kibaba hukiunguze. Ela beye huyangeze. Ukenge atuka vipimo ja ulongo. Wagula yaki anafela na atoi kwa pea virahu. Na huguse wisu wa wangano. Bwana wapa kwa nguma ya Jacob akiamba. Maendo gaogo sindaga sawa atakare na kare. Kwa utuwa wenye bai, yo insinda tukuka. Na osima kala mumo manda omboleza. Insi yo sinda nukahero wa muho. Inda kuchwa gonya izame, hero mzami siri. Bwana Mlungu anamba, siku hiyo ndahenda zuwa ripotoke saa 5 za msana. Na insi gitaneki za msana wenye. Ni ndazigaluza sikukuu zenu zikale maombolezo. Na mairage nugosi gakale mera kuomboleza. Ndamuhenda mvale nguo za magunia na mnyole kwachu. Siku hiyo ndahenda ikale ya kiriro recha mtwaze Feroni mwana wa Hakei. Na msindikizo we undakalere siku ya utsungu. Bwana Mlungu anamba, lolani siku zinaza. Na siku hizo ndareha nzala kaisa insi. Nzala hiyo kaenda kalanzala chakuri hedu kihu ya mazi. Yalaenda kalanzala kusikira neno la Bwana. Ati manda tanga kula bahari mwenga hata bahari nyingine. Mandala kwa vuri menda ngambolero wa zuwa. Manda kila kunona kuno kumala neno la Bwana. La kamandari pata bule. Kia asianazo na ataana manda zimame yo kwa yo kihu. Naoma hapo kwa dambia Samariana kwamba. Here Mlungu wa isijo ewe Dani. Hedu herengira Bershebe isijo. Mandago na kamanda ukakaheri.